Ndi awara ya vhuṱanu zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo kha Belrand News vha tshi khou avhalelwa nga mulalu Muvhango Mathoma vha tikelesi a Richard ndi ṅwaha muswa vha Tsedzulusi u bva United Kingdom na China vha ri vhuludu vhu na vhuṱumani na khombo ya u farwa nga vhulwadze ha mbilu na vhulwadze ha swigiri vho shumisa data ya protein dza malofha u bva kha vhathu vha paḓo zwigidi zwa 40 vha miṅwaha ya vhukati ya 40 na 49. Tsedzuluso yo gandiswa kha Journal ya Nature Human Behavior. Vha tshumelo ya zwa mutsho kha ḽa China vha ri ṅwaha wa 2024 wo vha wone ṅwaha wo fhisesaho kha rekhodo ya ḽa China. Shango ḽa China ndi ḽone ḽine ḽa vha na vhubvisa gese ya nṱhesa ḽifhasini. Fhungo ḽihulwane ḽa eno awara ḽo vha ḽa uri vha Tsedzuluso bva United Kingdom na China vha ri vhuludu vhu na vhuṱumani na khombo ya u farwa nga vhulwadze ha mbilu na vhulwadze ha swigiri. Maṅwe mafhungo vha ḓo a thetshelesa matshelo nga awara ya vhuṱanu nga matsheloni. Vha ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi ha thiri kwata. Belrand Brands Fast Foods vhengele ḽavho ḽo vha farela zwiḽiwa zwa maimo nahone zwa u ḓifhelela a vha ḓi vha fhenye nḓala nga u ḓiwanela zwiḽiwa nga mutengo wa fhasisa. Plate ya ṋama ya kholomo ndi 40 randa fhedzi, plate ya magulu nayo ni ka 40 randa fhedzi, ngeno plate ya vorosi na mukokoroshi hu 35 randa fhedzi. Ri dovha ra rengisa machips, magwinya, tea na kofi ngeno ri tshi deliver kha vha re Phando. Vha ri wana Elegant Garage, JJ Motors ya kale, tsina Glass Fit kha ḽa Thohoyandou. Kha vha fonele Masamulaudzi kana hu ḓivha ene mulaudzi zwino 071 430 4461.